inkandla le uZulu wonke nje uphelele usabambelele ehawini lomdabu okwadatshukwa nalo njengoba ubona la yilo leli elithatha kuwo lombese nawo lawa bese kuthi lemcijo le lawa ayimcijo kanje athatha umkhomazi athatha iBackville kodwa wasemkhomazi acija kanje abe sebamade athatha igabele eliningi umkhonto usebenza kakhulu ngathi uyinsika yomuzi umkhonto ngoba umuzi ongena umkhonto ngathi awukho kahle ngoba umkhonto noma ngabe izulu liyaduma uyakhona ukuthi ukhiphe uhlome mhlambe la wesibaya as protection yokuthi ilightning ingangeni ekhaya uma ngabe umnomzana ushonile inkosana yakho yiyo esuke iphethe umkhonto ezogwaza la wena ufune ukuthi utshalwe khona noma uthunywe khona abanye njengezangoma ziyawusebenzisa makwemulwa uyasebenza abanye noma kushadwa uyasebenza.